sarsaritaan ni Pablo dito'y Galatians 5 verses 1 to 15 nga DJ freedom in Jesus waya-waya. Total freedom ngamhan na kahit nga saon da ito nga hantayon nga aramiden ng dagiti bilin na iri kasla nawaya tayo nga mga ramid ti kay kaya tayo nga balita nawayaan tayo nga rodon at anti freedom nga inted ni Apo Diyos haan nga di etiket ng saon da ito'y but freedom in Christ nga nawayaan tayon ijay basol kahit nga saon antayon nga aramiden dijay nagapanan tayo nga dapat nga ipakni nya so haan nga total rejection da ito'y iti bilin ni Apo Diyos but doing the commandment of God from the heart by faith and as the Spirit leads. Di tiket nga sa uwan talaga dito ni Pablo. Now, ada di specific dito nga na-mention regarding circumcision. Kanya, no mapansin tayo dito EJ the first debate actually that happened in the scripture is in the book of Acts chapter 15. Gapo EJ circumcision, gapo EJ sigyat. Naging issue mo't lang dahito EJ panahon ni Pablo. In verse 1, Acts chapter 15 verse 1, some men came from Judea to Antioch and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. Yeah, ada DJ ay reklamo, debate dagitoy da Jew nga kunada ka dagitoy non-Jew, the Gentiles including the Pablo nga oy ang kayo nga maisalakan no ang kayo nga ma-circumcise nadagsin lang ti Ilokano ta sigyat ang kayo nga masigyatan ang kayo nga maisalakan naging debate dijay nya because the circumcision was given to the Jews nya ijay chimpon ni Moses nga mang panaknak nga isuda ket sumursurot iti Apo uno sumurot da iti Apo uno adati covenant da commitment da iti Dios they should be circumcised. Now idi in mind ni Apo Jesus isursuro na nga flesh counts for nothing, ibig sabihin ma-circumcise unuhaan dijay tao lakat nagbabawi inawat na ni Jesus as his Lord and Savior kat tultuloy iso na ti panagtungpal na iti Apo save dijay tao nya ta aramidin na dijay babaan iti pamati napakuyugan ti ayat nga in surrender na ti biag na iti Diyos. Now because of that practice, because of that bilin ti Apo kadagiti anak ti Diyos di panahon ni Moses na-carry da ito'y na-carry nya kineri da gito'y Jew and so iti in my mod iti grace ni Apo Diyos babaan ka ni Apo Jesus at dagito'y naging issue nya naging debate haan that time haan nga kas DJ full understanding dagito'y believers followers kadagito'y newcomers and so uray ni Paul idi mawawatan ni Pablo daytoy nga kasapulan da nga itugawan and so kuna na masapul ka mapantayo or ijay council ijay Jerusalem tapag tungtungan daytoy kat na-solve da DJ issue iso nga daytoy ti napag-agrian da nga hindalan ti Apo palubusan tayon dagitoy Jew nga ituloy da nga ma-circumcise no iso ti practice da panagtungpal da iti Apo ngem for the non-Jew dagitoy hintil nga kaslaki niya tayo nga Pilipino dagiti outside the Jew community dagiti niya no kahit nga masigyatan wanuhan niya because DJ sigyat is haan nga madi no aramidem DJ for cleansing may kat sino nga iti mang judge kun ka
nya ngam no aramidem dijay nga tapno ko na mga maisalakam ka takkel nga sa lunsod dijay nya iso nga gapo ijay ni Paul iti itultuloy da diyan na ministry napandag kini at the time nga kadwana ni Timothy ta ikuyog na ijay ministry adamod dagiti madis disciple dan kunan iti chapter 16 the brothers of Lystra and Iconium spoke well of him. Paul wanted to take along on the journey ni Timothy. Paul wanted to take him ni Timothy along on the journey, so he circumcised him because of the Jews who live in that area. Adtoy ni Pablo nga pastor, apostol, apan mga saba, ituloy na ti ministry na ijay Jew community. Dahil disciple na nga ikuykuyog na nga ni Timothy, amo da ijay mapananda nga lugar nga titatang nakataan nga Hudyo, Greek ti amana. And so, han nga nasigyatan ni han nga na circumcise ni Timothy. Iso nga, sinircumcise na pa. Sinigyatan na pa. Tapno, numapanda ijay, dumngag dagiti Hudyo. Nya, han nga sinircumcise ni Timothy to be saved. Nya, ngam sinircumcise na dijay for the sake of those evangelizing da or dijay audience da nga Hudyo tapno dumngagda kini Timothy masapol nga na circumcise nya dijay isong nga siyempre imtata narigat mo ang kung amo no kas ano tayo makitaan ti hantay mo masapol mas kasaba ka talaga kamot laeng kitantaman ti no talaga kamot laeng ipakita man no na circumcise ka man no need for that nya so idi naging issue dijay nya kadagitoy siyempre lumawlawa di understanding tayo importante kat di ay waya-waya nga inawat tayo kini Apo Jesus. Okay? Now kadagiti da adangay dagitoy believers nga confused minsan because of the doctrine, because of theology nga pagdibdibatian ti adu haan nga issue dijay nya nga ma-confused uno nya nagana ma-disturb tayo nga agtuloy nya nga experience dito nga waya-waya tayo from God nga inted na kinya tayo. Di importante inawat tayo ni Apo Jesus as our Lord and Savior in mighty freedom, in mighty waya-waya, kadno daman tibilin na as the Spirit will lead us, aramidin tayo by faith in Jesus' name. Importante ito rumabaw kat di ayat. Isong no ituloy tayo nga basahin DJ chapter Galatians nga DJ, diba ti kunana kat avoid verse 13 kunana, you my brothers were called to be free, but do not use your freedom to indulge the sinful nature. Inawayan tayo yung aramatan, hantayo nga lisensya di nga freedom ay mapali naramidak lang ta ito kumalbitak lang ta sa pamisan mo tanga palit ni Apo Diyos kat inted nanti waya-waya kamali di nga mindset uno panakaawat kunana haan yung hantayong usaran di nga license tapno aramiden tayo ti sinful nature, rather serve one another in love. Ngam inayat tayo pagsirbiyan tayo ti may sakan may sababaan ni ti ayat. The entire law is summed up in single command, love your neighbor as yourself. That's why kunana 15, if you keep on biting and devouring each other, watch out or you will be destroyed by
edify each other. Maibus kayo ako na maibus no, dinadaal kayo ag kikinagat kayo kuna ni Pablo ay kat da kayo matlaang tilugi maibus kayo kuna kada iti church iti Galacia. Now adati kayat ko nga puntos dito nga napindas nga maawatan tayo. Kita nyo gapo di panang pilpiluso po, panang umumsi, panang the word dito ni Paul iji verse of 12 kat agigators. For those agitators, I wish would go the whole way and emasculate themselves. Gapo na ta ada dagitoy da mapilpiluso po, mangumumsi, kadagitoy da nga sumursurot iti apo, ada tuloy dagitoy makon-confused, iti freedom nga, I mean, medyo ada iti hanmat nga doubt, nga ada nga iti jay madidisturb da, kapo iti panagsao dagitoy da nga agigators da, anya ti kunana, hang kayo lang kumanga kasi if I may say it in Ilokano bayan nyo dagita handalang kumanga rod nga ko na handalang kumanga agpasigyat agpapugot dapay di term na all the way handalang kumanga rod nga agpa-circumcise or sigyat agpaputod dapay grabe na tagsan di ko na nata permi gamin dagito idang minsan they focus on debate, they focus on the minor issue ginagawang major. And so ni Paul pinaka main message na dito main dish na dito actually is loving one another, enjoying the freedom nga inted ni Apo Diyos kinya tayo.